Leli fatalo fatune fia so fa manu malo Yesu Kristo malo fa malo si mai e o tato maftanga ne fia o mua lava. I really want to encourage you o te loa o isi taimi o te tau whaalongolongo i le lava vama le vai o isi tangata. Some people say it's too much. They have got too many commitments in the church. I want to say this with all of my heart. E le ai a sisi kaimi piko siri ngā o ngā ke mingi kako ngā rurue ai. But e ala wal telo mea lai kako responsibilities e ka o whai, kako o sa e whai. To be quite honest with you, te lo te sea so o tuale mea lea, I had 2 full-time jobs, run the church and many other things. I still had to do it. Because, pauangi o le kaimingi kau ke malo losi e whai ngā luenga le ali. Amen? Leise se koe ngā lue pe aho ki wai o ki roa, ia kako wō le langi, ia. E le koe whai ngā luenga, kaimingi ia pe se lau o commitment kongo le loku, o sa. E ko ke loa la oto. E iei tangata na ave e le atua tā lengi e 5. Anga ngai loa e le atua e mawhai e kangakang whai mea ngai li. E iei fol tangata na ave e le lua. Ngai loa e le atua ngā pauanga me mawhai ngā hendor kakanga. A iei fol e tangata na ave e le tas. Mokua le mawhai ngā hendor kasi. So I want you to think about this. O le ke leo mea mai e ke oe le atua. It means that God has stretched you and has given you 5 in order to go and get another 5. Amen? Ia ko wha malo losi la, i wha malo losi. Kusa pe ke ki a kongo kaidisi mere, o sai a le whai meanga. O ko wha vai, o wha longo ki ngā. E le ko isi ko e fise ngā luenga mole ali, i pe ahalu le langi. Ka wani o le teimi e whai ita tō ngā luenga. Ia ne ke ua o whaalongolongo, kau whaalongolongo yo whaalongolongo ka le sio ukaringa lea e kau iei angai ka ngaka iwa o pe ua kele mea I'm committed here, ke whai ao ngā sā, o ke kia a kongo, o ke whai mea lea, o sa e whai. Ke wai o e le oki se ka ngaka i se kelo ngā luenga e whai. Ai oki ka ngaka ringofu. Mo e ana ukala. The more you do, the more you get up and move about, amen, the more life comes to you. Au le lea inga luenga, e ki ngofo ia, ma e oke ia, ma e moia ia, ma e mai ia, kere ngā luenga e, ka pe ngā e malo siai. Al tatum ta upule fia finei. E whauru taleina whapea. You become by what you feed yourself with. You become by what you feed yourself with. O mea ngai ke ai, o mea ngai ke whoringa mai ai. O mea ngai ke ai mai ai. O mea ngai ke whoringa mai ai. E le kūwhare kingo, ngai ke loa, a ke lelo kau sami me lolo, ia wa whesi kau la po ala kiki. Ai a whapea fu e ke kau sami me ai hauwhi. Ia o ngā e pa e fo ele pe wa. So you become by what you feed yourself with. So this is mai. If you feed yourself with TV all the time, you look like a TV. Amen? You have no interest in the Bible. You have no interest in the spiritual things. E kei longo fia kangaka e sau kangaka lai kumu ilo langa malona tangata ile upo le atua. E te longo fia kai me whai ele loku ma kai me whai ele angus pai. Amen? Amen. E le whenga kanga ilo kangaka o e le whai kauso kus pai. E loa ilo le interest ile me le whai. E loe le interest le upo le akua. Amen? A whai vi inga e ke le interest iai. Ke le ngau ngau le vi inga.
Yo, a fai loko ke le ngau le vi inga e pe ke kau le moe ma e kau vala au mai wala vala ngala u o fia lu fale o fia malolo e ke longo fia e le finga kanga su kanga kai e semela e kau sami e ke longo fia la kanga kai e ngau longo loko e le li ma fia ai le upo le akua e ke vai nga o singa mai me mi ngoi e ke vai ku le alu le vi ia kanga kawanga ke vai o ye a o ke me faile vala au e ngau le loko i le nganga o le atu simi because o le menga la fi tel kanga i longo langa le vai so ako ai a le fi tingala o le upole akua ngai vai le ke sau le ko i empty le ma se me ka se ke le inka le si le belea e ke le inka le si le loko e ke le inka le si le vi inga e le ai ma se me ka se ke inka le si pole a fo le launga manga ia la e makua i fape nga nga manguia lo ko sika e ke alu o le fale ke le manguia ai sang anga e sia me la e ngau i lo amen ngala la ke lo wala nga le mo le maula nga pa i le atu e ke oi o le ko ke lo ngi soka ko i le ai ma se kusi pa i le vai yaso ako so nga e sau no le so sa you're not interested in what we are trying to do ke vai a fai vi inga e pi o se kuo se kanga ke le fie ai amen a fai le la unga e pi o kanga fu e ke le ngau loko le me fai a fai le vala au e ke ngofo ai e ke le kai e fie alu a kilo nge kanga kai o longa ia ngau ka inga malonga loko o kumu le akua mo kumu le anga pa yo le atua se ka mai me fai e ke va ai e ko ngau le loko o kanga kare amen. Ya, Danielon sa mo fe upo valo. O manatu Daniel, o le ale leanga o ia I me tau mafa le tupu, o le waina e nuai o ia, on ai o ia tuai le o ia le li e pule e unuka, ina ia le leanga ai o ia. Ya, va fonga la o tōne me le tupu. Fai mai le tala atu sipa ia. O fai mai le kupu, I kangaka ia nga whiri mai e whape nganga a ai lungo le lao ai el tupu, me ai el tupu. Fa von le leima le mele. Fai mai le mawhau kangi elu, o ke le mangaku ia le anga lo kingo I mea ai e a mai le kupu. O ke manga o inga ia whawhanga lo kingo I mea inga a mai e le aku. Ia koe whaafonga le leima le koe repeater. Fai mai le manatu o tani elu, o ke le fia ai nge mea ai a mai le kupu. O ke fia ai mea ai wa whaakonguinga ia ue lo ua tua e whawhanga ai mako. Amen. Ko mama mai le mele ka mai kangi elu, I will never defile myself with the food from the king or the wine from the king. I am going to eat what my God commanded me. Ole kula fongo lea, ole tula fono le ngofu kangi elu, ole kula fongo ngo fai mailo na tua, ma fai mai ia langa e kale sia. E le te tauna ai me ai fa mai kala wa o manatu o te le fa le anga I lo tino o ke ai se me ai el kupu o ke manga o ke usika e ai me ai nga mai le atua ia ja fa fo ala o tala le la to fe atu ale ese decision va pe ngar kanga kai fai if you do not decide that amen. Then anything that comes you will just put it in your mouth. Anything that comes you just feed yourself with. And before you know it, you'll defile yourself. Me wala nga le ke vai kanga kai o mai ke longo fear kanga kai le se mea. E le finga kanga su kanga empty. E le finga ka fa ngai lo kanga e sia mea la fa fanga I longo langa. Makuale inkalesi le mela fai a fai yaku a fai le vi inga e kaukule mo e mai a fai yaku le launga e mo I ingi mai amen le ai ma se interest ai se a ele ma fai le ava te oi e ke ma onga loa ele ma fai le nga koe fa aku se si me ai
Po le ale me ai piko ma ngai le I a wa e ma onga mai o ai ngol koko le sa ma le falawa o le me ma yelo kingo ai ko fa yaku la I o me ai o me ai e mo kwai le ma fa yang ko e ke ma onga loa e le ai sisi me ai ma fa ko sa o kia. Now imagine la pe ai ma onga ila pisi le lalolang. Na sauro la ia le wa amaku me ai fa le nganga ya ngai wa e le ko manga o ai wa kumulo manga va. Amen. Alvala me lave fala kako e kau kele pick and choose ile me ke loa e malolo ngai oe ma ele kangwe fili me wa fa mai ele ku e kau e ai o mea ngai manguia yo langa o kangaka. Kele la kangaka, they don't pick and choose what they want to eat. They just eat anything. Amen? I decided I am not going to defile myself. I will only eat what my God commanded me to eat. Bia o le kalalanga fa ngol kalanga nga faile comparison bo le ale se sengo nga kai ai me ai nga fa kongo le ku ai ma me ai le kup ka kai me ai e mai o le lau ai le kup ai fa ia ku ngole fa kusanga e piko au le leia kan yelu ko ke longa ko le au le hanga ia mo ka kai ai me ai le lalulangi o kere o fea ko me ai le mo lo ke fea ko to se kanga ka kumulonga o langa I me le lolo langa o le au le anga ia. I'm not talking about the physical appearance. I am talking about the ugliness of your attitude, the ugliness of your being. You look ugly. Because o me lai fanga I lo o langa I le ngi me fa le anga. Amen. I decided I am not going to defile myself with the king's food. Yeah. We must crave the spiritual milk. Number one, e ka kaunga e ngau lo loko e susu fa le nganga. Mo pe te rua fa upa lua. Fa peo tama me. Fa peo tama me fa to fa na mai. Ia nau o tau le soa susu fa le nganga I le suia. Ina ia o tau tutu wai fa I le orotanga. E fa fonga mai la o tau. O kou, o le fa solo ku nunga kofi koi inga, fa solo le faifia au. Fa fonga mai la o le mela le kau kilo ko masengo, nga umbanga e koi inga e kia kongo e koi inga, a hela koi inga makua I le lo ma se makua I esa me le lo langi le fa fanga, o le meo koi inga fo le pa e koi inga le malama le upo le akua a wa le uaku e le ngau le loko I mea le akua a o kuhu le kofi koi inga ku se umolor ki a kongo koi inga lo a fonga la to le tala pe to mai ya ia nau lo te la fa peo tama me fa tua fa na mai ia nau o tau le soa susu fa ia nau o to le soa susu fa le nganga I le suia. Ia nau le soa susu fa le nganga e le suia. Le ima se o ko le lo me ka o susu. Lo me ka ko me ka o susu. You know milk? You know milk? Yeah. Everybody knows milk. Fa mai o le soa susu fa le nganga e le suia. Fa fonga le o le meanga sa mai ia nau. Alanga la ko kelo nganga ai ko ku yaki o a ele ngau e lo la usavali e lo la pupula e lo la ngofo mai e lo ai o se kanga ka kele ngau we fe o ko le me ku spa ia mauanga ke fai kau la ku spa ia mau le sa ku spa ia ai e ki fa maungi lo ku spa ia ngai fai kau o sa wa ku spa ia pe se ku spa ia mau ali no tai me wale le ngofo fa sa le
ke le kusi pa ia mo wa ele fai kau a fonga mai oi mai ia e nau e le sua susu fa alea nganga e le suia la le me ka o le ngau ha la le me ka o le ngau ia fi ai la le ngau lu ka ko fi ai la le me ko ha Tau ngare le misi le o le ka ua le mafukanga o mita se mafukanga e fai o ngana na ngau ki fa ngolo ia me mo mua le fale la le me ko ngau fai kau kuspoi ke fa ko ke a ngau le kusipa ia e ma ko i fai le le kai mi ka e ao e ke ala i lunga e komite fai kau kusipa ia o uia o la wa routine le ka e ao Kalo la fa lima seki la waki kala fa lima anga kala fa lima o ko kuri lumo le kua nga umma o ko kuri faolo ko spai. There's no other way ma fa inga ka ko fa ia that's the only way. Nga le kala fa kaimi ge lo ngor kaimi le ia yo e me foi o le ka o le furu ka si ala ke moe ya le fai ka uma se kusi pa ia ia nga lo one level ka ya Facebook lo ia nga uma Facebook ia Days of Our Lives ia au le sila nga pe ia o ke fai nga luenga nga lo one level ka ya o ko ke la lo chaka nga le eat sleep work. Go to church on Sunday morning and sleep during the sermon. Is that how you're going to feed yourself? No wonder why you look emancipated. You know what emancipated is? Skinny. Skinny spiritually. No wonder why you look very emancipated. Okay, longa oko. O le ua kako ngoonge i le vai kaimi e ke vaia i ka ngaka i menga kako loko ai e kanga e o mai makusi pa ia ke va koe le ngau le loko le mele e fai e se ame e o i la ko ma e sa la ko me fai pe ke me fai le loko e ke lo ai ka ngaka ngai e le ka ngaka ngau le kusi pa ia o le kala kusi pa ia vai mai ia nau lo loto e le sua susu e le suia. Imagine la le mela o kala va imagine ba va pe e fa ngau se pepe ai le fa susu le vai so ako tangola imagine mo pepe le fa susu imagine fa la ya o e pe va pe fa ngau mai ki ai lo ki nga le fa susu o la le mela akupu ya o fa pe nga ma le mele ko 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 pa ele ma fa nga e o la fa le nga pe le susu ele ma fainga ka ko kupu fa le nganga pa le ko fai kau mai apa nga pa le vesinga mai ya fa pe o tama me fa tu fa na mai ya ia na o to ile swa susu fa le nganga ile suia ya ina ia o to tu puai ile fa o tanga ina ia o to tu puai ia na fa fonga la a enga a fai e mo ile upu le e ke ngau ile upu le akua e ke ngau le swa susu fa le nganga you will make this your priority. A fai o le fiku ki amakai ki la waki de kai mi kaunga e ala na e ala la ia le ia po le afole lima a lausinga i kula a koa e ke lua mafuka e male aku pe se funu mingu ke kakalo ai a o lesi fase funu mingu ke e ke fao ar kusi pai every day a sau le loku sa e ke sau malau ape kusi e no a uma kusi e no e ko le fale ke le mama male mele o ke fai aki a ke oe e loa oe le akua mai e kilo ka i kai a ke oe ma whape nganga fili oe fai malesi ka i kai wai loa ume ka ngaka longa ngau i le li ai e le ngau le akua kiri lope fa vefenga fai kiri lope fa vefenga vai oko don't just carry the titles. Titles doesn't mean anything. Titles is only responsibilities. Ele ese wing o le title le va pe o le senior pastor.
It's just a role. It's just my responsibility. My responsibility is to teach the church. Amen? Ia vapera le famar kusi pa ia e ngau lo loko e le sua susu e le suia e ka kaunga e fai kaunga kusi pa ia yaso uma. A fai ngau lo loko kusi pa ia fa kaungi kusi pa ia le lei. Wa ai so study paipo. A ele lo fa palangi o ka kongo ngofo le aku e fenga ngui kanga kai mi uma. O ke ofo wie ke o lo fai mero ngaka le ke le. Wa vai e mo ia kusi pa ia Samoa e kele yo bu Samoa e le long fa fari le winga. Ai va fai le ku nga luenga ngai ko inga fai praise the Lord we got the Samoan Bible. Au ke fai aki ko o le kala ku si pa ia mai ia ngau lo loko le soa susu. Ai sia anga le fai mai so that ia e kurong oi fa le hanga. Ia le mea langa le ngale kurong kanga. Ke vo isi kanga ka o fika usang o fa lo inga le kasivalu ko ro. Ah kasivalu ko ro fa la inga. Ai ke va ku lo langa le makua pe yo la ka malenga ai I por sa. O le ai ma se mea kas. Ya wanga ke lo ai ke ngo fo mai fo. O isi kanga ka mo ko ile fai kau o ku spa ia. Ah o oiris kan kai mo ko ile fei ka ru spai vai o ko ke na si kia ngo pe ia mo mi o kia ko ia ngalo mai ai ko ku fei ngalu nga I mo ko ho o me nga fei fei mo ko I nga fai ia vai la ele nga kai ngalo ko finga ke alu ko ia amen o lo ko finga ke alu ko inga a e lo me la ke lo ke vai ai ka ka mo fei se ngalu nga ia yo la ulenga luang wola me lo pope le fe kon makus pa ia o ma ko le fe kon kus pa ngal pa ke le fe kon kus pa ia ngal soifu ngal kusia ka soifu la usanga to ma ko fai ka we ha so ia yo ele fe kon makus pa ke foi e me ngola mal kus mamo ia ele fe lo kus mamo ia pe pelo uma nga me yo ia vai yo ole me la le ke fe ko ia ila ula me nga fai ngo luanga loa o ke loinga e kele mei o kele mala mai. I commit myself to reading the Word of God. And then I spent $17,000 to go to Bible college and study. Because o ke kele yo me o kele mala mai. Langa o ma kong mak fe ola mo lo pope ka ke e amu I o kong ko fe ola mai le fakasa. Langa o ko ya nga sam pe nga ma ko di se me ka singa fai. Ole ala o mako kua o ka makua e ka ia. To be honest afa mai. So e matu se file bongi e ko kiki o manga su ku se file bongi ole a kausu ku se file bongi. O wai le ki fa pe nga file mako e kale sia me ka ka dide. E ni me pe nga e ke no ka ka se mai ia ngau lo loto e sua susu e le suia. Amen. We must progress. Afomela ngau lo loko le sua susu longo winga o momeo o onga ia life mai ke ngau ngai amaka o susunga o onga fo ia o le doctrine of God, doctrine of the Trinity o kako beliefs kako ngunga fa ke siango o menga ka kaunga malama mo ka ngaka le e ka ko ia o la o ongor ka skol pa ia la o ngor ka skor pa ia o ke la ko le to tamale to le alo le to le nga pa ia a fesilia kulal mol mau yo va se fa makala e ko lua kuanga ki fa makala mai a fa mo le to tamale to le alo le to le nga pa ia le al menga e ko lua ku ya nga fa mo le to tamale to le alo le to le nga pa ia fia la ku e ko ia ala ngale fe me ole tul tamale tul le alo le tul nga pa ia ko ru fa fela nga ko fa mkala al mol mawe ova e kasire ko o me tonu na le ko fa ko ai o le kala la ko se pa fe mai nga ngaulo lo ko me fa lang a e lo ke le ma menga e ka kaunga fa ila nga luenga o lo sa ili ma e sa ili ma e mala malama menga
Langa fa mai o le mea fa mai o me fa mai kako ki kukupu ai ile fa aola tanga. O le ala le salvation, o le ala le fa orkang. E wa va ai. O le ala le mea ka o le fa orkang. Ja, o le no titolo o Yesu. Ja? Ja. Vai do inga la? Ya lo felo hum nga por al me ka alfa. Ka orkang. Mai le tala just pa ia. E molong e susu le suia fa leanga. O so ono la ia le male e pele lima fa e fa as fulua sulfa. Awa foi ana fai auto ma po o te tau ai ina o leva. Ia. Au ina toi au ina auto se tasim tau po mo le fionga le atu. Ia. Wa avea foi auto mai o tu sa ia sua susu. Ia. Ai de o mea ano. Ia. Awa ila to uma o fa susu ina sua susu. Ia. Ele ata mai ila to le upo le ton. Ia. Awa tama mea ila to. Ia. A o mea ano mai matua ia. Ia. O ila to o masani ona langona. Ia. Ina ua so o ina. E Ia. lo ai le lei ma le leanga. Ya fa makala mai se si kia ule wingo le mele. Longa e susu. Onga e susu o kwa ya se i o anga e koi inga. Ala mele fa mai tu se e peru. A umanga e susu o kwa ya la ia le se e koi. E lole nga susu kanga ala me so mar susu. Ai lo me ya. E va fonga la o ko langa se fa ma fa le nga ku le mele. Va mai kala ku si pa ia va mai o le mele o mana o mi ai le toya o to anga le fa mai kala ku si pa ia va mai fa upo suma le ko for my everyone who partakes only milk is unskilled in righteousness. So se kanga kala nga le susu ale me nga ke susu o le ke susu o ko susu nga we ko inga nga ke susu. O isi la kanga o le nga susu mai anga ke susu ai anga le pauanga ba yo ko so se kanga ka fa ora inga e malonga e susu nga ya ole ka mo fai ke ai me fa me ai malo o le hale wingo nga fa makalanga e ka kaunga e la e lunga isi me fainga ka o kusi pa ia me ke lo inga ka kaunga e mala malama me lo loko kusi pa ia ka kaunga e mala malama fainga la o kala la ma fa ke le la me o ke le ma malama anga o faila o fai un o ke alu pai po college o ke o fa ko ke o se pai po college o le o ke fa ke o ko fa malo lo si mai ka ko nga ye fai ma e ko anga ke fa longo le la un le so sa wa la va o ke o le fu fiku wa fe ka la le o ko ngiro pin ya le la o sa o so so ngi mai le ko ya le la ka fe so so ngi ke la ngale fe me ka ko se mai manga mi sa la me ngai manga mi ali pa na pa se ko fe ka mai ko fe ka mai e pe relim wa foi ana fai o to ma wa o ko ta wai ina o lepa Ia. e ao ina to ao ina o to se tasim ta mo la fionga le tua Ia. wa vea foi o to mai tu sa ia ile swa susu ai le o me an Ia. wa ila to uma o fa susu ina swa susu Yes. ile ya tama mai ila to le upo la me tonu Ia. wa tama me ila to Ia. o me ano mai matutua ia Ia. ila to ko masani o longo winga la o le susu e mo pepe a longo winga fa pe o ngai susu wa o ela le pepe o le susu la e mo le pepe a o le mea ai malo a mo ka makua o le ala fa merkus pa e ko manga o mia la se sikanga ka ya o winga o ko fa o posuma lu a fa mai ya wa foi ana fai o to mai wa ko ta wai na o lepa ai ao ina to ao ina e ao ona toe a o ina o to e se tasi mata ko mo la fionga le tua va ila o ko ia le me fa ia o whakaia la ngu whamkalangi ala o mai kua yo. O maka upu muanga o lako ui el Bible College o meka o surveys, Old Testament survey, and then o menga o maka upunga kausang mua.
and then a New Testament say, ala winga le menga, o le o me le structure the Old Testament, ma le structure the New Testament. Ia aku kausanga lua, ia o more deep aku le o research taulo kausanga ko e fai ia le research ka kai. Ia nga fo ila pe ko aka ka ma fa pe eliki ho fa men kana ku se pa ia ka nga manga o mie se fai a o e a o inga ka ngaka. Ia wa ma fo wa me ngo identifying a long time ago o wa gifting o le fai a onga. Long time ago ngo discover nga ya. Ngo luanga ya u la o gifting le. Ia e kasi la ko sanga ngo fai a onga le Bible College. O kere inkalisi kere na le Bible College. Ya o ke inkalisi ya ui ko ngo lok. Ya me fanga ngo le ko fai a onga ai. O ke lo ya ui o le mele nga vala a winga o le ko e fai. A le va ko ele ke yo wo i lo experience ele ke yo wo le mele nga la wo ye ma ko yo I made myself committed to reading and trying to understand. There were hours and hours of squatting and reading and studying. Wa uloanga ya uia, wa ke fa ku o wa ulisi ka ngaka ngo usau mo all le mo le vai vainga. Wa le yanga. I grew up with so many weaknesses until the word of God got to me. Kele vai vainga, kele makanga yak. But the word of God helped me too. O le mea ngai ka unga ke mea lea umalonga susu mai mea fa lea nganga ai ala iale. It would really help you. Amen? O le sila mea manga iale mea nga, I tell you, the more I feed ai o le upo lea kua, the more for lele you begin to think logically. Before lele ua fa sa o lea kua lo mafo fau. You will be tempted, but you'll always know where to stop because the word of God is now sinking in your head. You will become what you always wanted to become when the word of God begins to feed your mind, your heart, and your soul. Amen. Yele si quote ngai feed your mind if apelon fa opina. But feed your mind with the truth of God. Your mind will always believe everything you tell it. You feed your mind with hope, and you will be filled with hope. You feed your mind with the truth, and you will feel the love of God. O ke waki e ke oe a o nga whito e le upo le akua e le aso a koa e ke sau le vai aso a koa e ke sau le aso sa o kakawhiwhi ngā sinka mai drop o le angang pa i o le akua e ke vai ko o lau mingoi le worship o lau ngau le upo le akua because alang o mea le ke kumoi kusa le ke sau le aso sa u koe a pa fo le loko le wa le mo finga ka fi e ke vai la o tangata ke a fa le vala au o la ko nga mo fe kangis yo ala fa pe o kan va vale yo ki nga yo kan vale pe ta tell what o kanga you can tell in me la fa yo kanga le va yaso the moment they feel vala au they are ready, they are open. Ya ula ya isi kanga we wa pe o kan va vale pe ta tell you e alang fa pe nga o kanga ka wa kumu le va yaso ako o le la pa i mai le sa u le aku fa ngo fi nga pa i kanga ka la ready a kanga la mo ka le me se me wa fiu le aku ye e ka so so aku le aku wa ku ngo le hika o la uma me la u kumu o le ma fa nga a kanga le la sa u kumu le aku o nga pa i mai le aku ye fa ka ngi si pa u la lo ai sa la la wa live nga ready ngi kanga le va yaso ako. Ya la fa majala tus ba iho mai. A fa pena la ke susu wa mai o ele o ka mai kiki.
Ale mai kusi pa e umolonga e susu. So o lo mal me ai malo. Ya. E imagine afa pe nga wa e makua. Se fai mal fang susu ske o mele. Emma, se fai mal fang susu ske o Emma. Fa que foi imagine imagine ba pe wa le fa mercado kusi vai. Ya pe wa pe skamo pa na pa se fai mal fang susu fa ma fang ale mal fang susu pa pa mulu nguku. Ya fai foi lá o ya te kunga o me ale lo yang al pawanga me ke ngofu ma security Facebook nga me ale lo ya kunga me ale aku o so le ke va yo e makwa e sea ele misi de loko ele misi mafkanga ki akong e wal mele e fiku e peyo kawanga ungo o le ai ngo so le kawanga unga so le o kanga ka e peyo Remember to come to the Kia Kongo's meeting. Remember to come. Keva ayer ka ngaka ngau ngau le kua. Iri kau fa manga kua ngamia. Vai there's a certain point e mafai ai onga e ngaka i le fa malosia. Ai olo lava le mea. E mea waka kau e onga e kua o ilunga yon vai. Ele se mea fo ia ule mea lea o laku enge oi e ala mai. Enge aku ka. Ele se mea ule mea lea o le enge o ka kou so pese e ala hai. E se mea pe fa fia ko e se e fia i dedi. O le mea nga o e fai. Ya walongo winga fa pe le fesu suya ayo wa kupul fa la vela o kanga na pi me fa ya walongo winga e ku alu lima fa susu e ma ya ku lima fa susu e pa nga pa yo ke fiu fa susu kanga ya o mo le ka suina pi o ka fiola e o kanga la pi si me su e na pi o ka mai ava yo ko kanga ka ma ku kuwa le fe mai kala ku si pa ia fa mai wa umma le pepe wa le ko unskill la ko they now know what to do ai afa pere ki susu o le ke pepe yo longo winga e ka solo no wisu pe yo nga ka ko mai lo le loku o le loku ku solo ku le su pe o le solo ku le su pe o le solo fa nga ku le wa kangi mai le wa ku le wa kangi wa fa kala la le wa fa kala wa ave le si to ye le si e umai fonga o le iro pora ki ko nga lo ku ka ko lu ku nga lo ku sui na pi ma solo isu pe yo mo pepe ho le fa ko sa lo ku la sa fa nga lo vai we awangi e ka mo fai e fai e ke loinga lai mafai anga e ofula sa au e fai nga luenga le sa because you're deliberately doing it. If you are mature enough to know that heaven is the first priority. Amen. Kau ke fai aka ko me lolangi e kau ke va ai au ka ko maka i aku. Wa ta moment ke mo ingi ai le ai ma se me o mengi ko yaonga. Ei mas e mea koe aunga. O mea langa le ngau o lea fiong pa ia lea tu e wha mea kako. Feed your soul with the word of God. Ma te e wha, whai upo e wha. Ma te e wha, whai upo e wha. The scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ona tali to le o ia o to sia ele na o mea ai o la tangata a o afia ma umba to le mai ko ponga o le tua. Mai Yesu ele nga me ai o la tangata. Kusa pekele ai fast food waso e ke ola. Ai a fast food waso e ke ai no pole ko wa e okia, ma ko e okia.
Yo, fa mai Yesu elenga o mea ai e ola kanga meaning elenga le ai. Yo. E ke vai e ke saua ke fa longo ko le fainga o kala e ke loa i mo ko ile me se mea o mea le lolanga ke ai e lo le fainga o kala le fainga o excuses la fai wa ile ma ile a ki ia i mea ke loinga o lau maka fai yoi da sa ka kaunga e attenti ai wa yoko o si a mea ka ko pe ia ka ko pisianga o ka ko meki la o ke vai ki o ko piko siringa manguia ko fanga o ka mo mai ku ula no fo ngale mo ia la ukala a ko ngile lo ngor ka meki ki me le fa ko by being in the atmosphere of the anointing they will be impacted by it al mele o fa ko excuse va pe ko ke le ka ko fanga that's not a good excuse. O ngo fanga le ya le e manga ye ku wela fanga ku lo ngo fo e sa fa yo lunga e fa lo wa ke fa ke ele o ngalo ile ku ele o mo ingi le ku le mela fa la si le fia le ku le sacrifice le ke fa ya ele ngaka ye ke o le manguia le ai o ile fanga o le manguia le e o ke me ke va ku la i me lo fanga o fa malia lo loko e ke vai ko ka meki wa ke va ke ko ale ai Yesu ko sa inga o ke dei long pe va fianga fa inga ko inga inga I don't know how ale ngo wola me wir ko inga ke dei lo o fa makala so o kwal ma ko ai ko ki ai ko inga fa pe yo nga po va ma ko kalkala ngo ma le di Steven isyong kamay sa mo malako vo ai ai ngol au kapea mal ai ngol au ai pia mal au e ke ri pe fa fianga you have no idea pe fa fianga rude ko nga ai nga va pe amen mai Yesu e re nga me ai ko ke ai fa mai o afionga mai to ulu mai fo fongo le tu feed your life with the word of God. Jeremia sulima fa pasulongo. Na maua wa fionga. Ono ai lea. Sai a tia ula wa fionga fai ma me o ai. Ma fi ai lo bloco. Awa o ta ua o lo swako. Le ali ye le tuo a. When I discover your words, fa fonga la ko le and I for New Living Translation for my when I discover your words I devour them. They are my joy and my heart's delight. Le ufam kala. Among me le ufam kala aku le winga sa ol fa samwang ol me le fa mai le New Living Translation. When I discover your words, I devour them. They are my joy and my heart's delight. Fa malikala a Jeremia. Fa mai ina wa o mawala upu. Wa kango ai akoa le upu. I devour, meaning I eat everything. Because they are my joy. I love, this is my favorite food. What's your favorite food? Lovey, what's your favorite food? I'm too spiritual. What's your favorite food? Because you know, raw fish, anything raw, I love eating. What's your favorite food? What's your favorite food, Aline? Huh? Or if I live in Marco? Yeah, if I live in Marco. How do you bound? Seafood? Yeah. E ke vai le e fa pe o me ke ko e ke mira wa le wa e fia ai e ko ai e ke ai le ma se me ko koi o le kala nga fa mai kala e mia mai when I discover your word I devour, meaning I ate everything. Yeah, they are my joy and my heart's delight. Yeah,
o le kala whaongonga, o le ko o kele o ngaka, e le o se mea e le o se mea fia kanga ai. Ngā ko kia ngofa mai, masalo o le iwa supa se ngā o kou, mo kwa i le whai kau wasa kusi pai. Ngā le pau wale le mea, e pau wale se umaku fo ilma kau pun ngai ponga la ko i le whai kau, o fo il vaso le wa e le koe inkarisi fo ia se mea kusi pai. Iyo e wale aka ko mai sa kupu you know e se me ke fie e se me ke fie e pio le kauanga ungo kenge ki so le kauanga unga so le e pio le kauanga so ma se kenge so le fa ngole o le kafiola so okay le lo o si ia umala ia pio sao me le fa sao group ia umala ala ka kilo ngo o va pelo ma va anga ia ngi me o lai makua i stay loko kanga il upole ko o fa e se me ko e vai le sao ya al me le fa e se me ki dice ia ko ka ko ta upole fo kilo le yo mo vai e ka o mai ai mako ai empty le ai ma se mea kasi. O si foi la afa ko e maka o por o ele la foi maka o ison. Ai sa unga mal mela ko o le mea ko afa I kau. Ia se su e fala tu sino. Ia fai tau mai ai fai upuna, ia fai tau ko a mau ai ngare me fai ele. Well, interesting I have a lot of channels at home. So what I do is I write my sermons like this. I write them on a book. And I put them in a bios. And the reason why I write them, because sometimes I go back and I reread the things I wrote. Okay, read those again. Wow, I never thought I wrote these things down. Because wa'unga decision o umanga fai is to eat on the word of God. And I tell you, the testing point ya o wa'u ele mea kupuru o loko. Inga wa blessa o le ele aku o le pola. O le kele yo mea kupuru o mafofau. Okay, more honestly nga le fa fonga le ko. O le kele mea kupuru a decision on wealth and a decision on the church. Because what we were looking at $40,000-$50,000 that comes into our account every month. And I was looking at comparing, saying, what do I get here and what do I get here? Mafofong ka kafa lalulang. La nga ko ke ngofu mai ka ko ke lo le lei ka ko e ka le sia. Ki le I manga o ku use e venga le loku nge kalu mai le songo fai au le loku nge. I never want to put the burden on the church. Nothing to boast about. I just want to say, glorify the name of Jesus. Honestly. Kiwa mkala so oya ko le millionaire experience le nga ave o le pola fi Australia. Ave ku o me ka Shankula hotel. O le aso le nga lo nga inga ave ma ko le fale inga and ko family o nga ngofo le lau va pe fa ngofo ma. A le hope le pola fi le estel o loko. So that you can commit to fa le opisingisi. Walau ke falo ngolo kala ka mai ola ka fia se fulu fale ola wali ia ka kala ngola wali ia ma share wali ho fu ka uste lo ko le mele anga male mako kutina le ponga usau I o ngofo lungo le moenga le ke ka se moenga ani poko le hotel ola so le fia ola le ma marki vi ko ki fa pela ar ke de e mo finga ai ko le todi le ma ngai o ko le fale ango usau fai dunga mo nga mo le maule aku wala ka
Ma o faida o kala le atu aku. Lord, I thank God for what I see. Yeah? But I do not want this lifestyle. I want God and I want to serve God. I just need money to serve you. Otherwise, that's it. So se mea na o peles kenga, a ko va ile treatments o peles kenga ko ngore, ke mo kwa e ofo. The places we eat, the money, the everything for lele e ngo foi peles kenga le por. It's very prestigious. Ma ko wo fongo e kai lus fu wa fe kanga kai e, ku se ko ku mo kanga kai o, e sa o ke sa vali mai lo. Ale fe o I fa pengi kanga ia lenga lo mo security. Ka ofi mo kanga. Sa vali aku se. That kind of lifestyle. Se longa o ke ai o, ia ko a kanga le o kanga ka fa pe. Ok, le mea langa makua i ngau struck ko le mea lea. Anga koe awea ue lea kua le upo lea kua, o i langa kaula ia. O inga kaula ia. O anga whaila ufa i unga. I will retire from Apple Life. For now, I want to commit my time to preaching and teaching the Word of God. Le ana va ke ko ko. Po le a me kupu ka ko langa e kaula o le upo le ko. Po a foi me sa sa kangi fa ile me ke o e ka ofia o le upo le ko. O le proof na o kala le o le fa ka un o le fa le dai man ka. Langa le mo fa long kala le o di e o ka ka fi se fu la fa ingo fa le o di e. O ke fa long ko la ko kala la fa. Ya ma wolol falele o vapea esa wala kala o kamba yang fat ele be pero kala lo di sa le ya la ko kala fat yo ba dua ulanga o le mele nga kaula o le upole ko ale wa ki o a nga solid o le upole ko bo wa me sa kangi fa ile me fa pe ya o e ke mau o le upole ko. Amen. Yo, fa mai le mia, fa mai wo mau le pole ku wo ai ja le se men ku koe. Eskia le tolu fa ku mo to. Ko tala mai o ye maua, ai e na tu sita ai. Ile e alu pa fa ya tu le ai no Israel. Ono o fa manga le o ona i fa fanga le ya tia le na tu sta ai. O ye fe tala mai fo ya tia. Le atali ia tangata. Na tali ia lo manapa. Ia ma ona ai no walo. Na tu sita ai. O avatua ia ti o. O ai ai le o so malie lo. E pe yo le me. Ma longo la ko le upulea. Fa male kala le tu asi fa mai. Ele fia fa longo mai ya oe. Langa ele o fa longo mai ya kia. A fong la ko le ko ke lo isi kanga. Ele fi fa longo le fe au. Langa le ele fi fa longo fo ile ku. Fa mai le ia le mai. Alu fa i kanga. Awa ole ke lo inga e maku ile fi fa longo ia ke oe. Awa siri le ku le la ko le fa longo mai ia ke. Va fonga mai ya. Vai oe. A ele ngau lo loko le upone ku. O ke le loa po le ase si awala ke makua ai. E o mai ale fa vau e pepe ia fa pe nga ma e kangi mai vakulo fa susu ma se suilo nepi ma solo lo wisupe. A wa live nga ka kaunga e loa o ia look after oi. O le me fo le o pe o ka nga o le hai ngol fa pele nga oi. Ai vai oi ai kanga ka makua e le ko ka fai le me nga ia ki oi. In fact o oi ka kaunga e kulu ma fa malo si kanga. Ele au ele foi au o ala ke lange o fa malo si se fa malo si ka ko le ka ko fa malo si pa ko ya le mele o le ma fai o ele fa malo si ki oi o ke le lo ele ma fai foi nga fa fanga o pe ele fi ai e ni sala nga o pe you can't make the horse drink if the horse doesn't want to drink. Ele se ma fai nga fa ai o pe ele fi ai. Yo, mas mo banga e pe o sa wila.
e bi o sa wila le ska ba lo ngal o so sa le mo ya wila lo ngal ya wila fi mai ala o fali me ai la ngai sa wila le ai va kai ko mo fali me ko mai ki o sa wa val van ngale o sa wila o ke o pi o mo sa ya ma ya fo singa i piki ya o ma ko le o ai ma ya fo la singa fasikal e o mai va ko ai le ya sa wila mai mau pega e pi o sa wila ya e fe mai o ai le mu mai ya ai le mu ke ma ko ai fa le ya ya war ke le jong a fe me o le fa le mai sa val le fa yo e alwa ke le ka kai e a fe me o le me ka usami le ku le fa e ke le ai va kai bo mu vo ai me ka usami le ku sa wa well, what was young? If you look, because they don't want to eat. They've had enough from the rubbish of the week. If you look, okay, look, if you look what Kayao, Okulio, Mako in Fabi, or say what ma onga. A kid in my onga email, Aliakua, who saw the mele, Elwakumea Aliakua. Quick, my mere Pero Pukare, what cum way la pish lalang. Umalo nga fa akumulo vai mianga ya bangolo puka I mea le kua. Ia e mo le le ya le fi o le fai mea le ku. O le me foi le la ka ko lo ka o ko nga me foi le pe ka wanga o ka ka mai lo. How sad. How sad. So is this what you're going to do? And this is what you're going to do for the rest of your life? Nei se singa unga ia. Mai la ukala la uma. Kai mi ngo makufa ala inga mako. O le sonunu la amal val mai la o I vai lo ya max. Ko la ai ko mai le la lo vai e ko yo o le valile la kai la UFC. O kai mi nga ka makufa ala inga. Unga ka kile mala mala mai. Ga ka ko fu ko fi fa makala me ko ka fa lu ringi mem ka kia va pe fa makala me ko pa ia e yen me ka o le langi. E in me ko sikianga o ka ka ko fa lo ai me nga fa pe ka fiol lai ma ngai yo ngi me ka ke fa lo mo ia ya ngi vola ka ko e me sikianga mo me ma sang yanga o me a ko ma ko fa lo ka ma ko lo ku ma me me ya sikianga ngi ya ka sikianga ai ko anga ki ai lo pole ku wa ile ko fa yo bunga yo e ke o ke o si sianga mai ai la mali si mai manga o le aso le fa ma singonga ma le me ka o Jerusalem fo ai e ke ko e ka we ma lo ka mala o ki o le ri ke lu ko e fe lo e le lang. It's a beautiful thing. Ke lu ko e fe lo e ma lo ki ga ai le fa ma lo si le lo lang ngai I me ale ri nganga e o ki e ru sa o se o amen a fonga la ko le si mem ka o ki le o pole ko e pe fa fa o pe sulu ya Olo matua nganu e fo. ya Olo sili fo I lona mai I pelu mai pa ta mai tu. ya Olo vai fo I o la vai mai e se ina le loto ma le nganga. yes O nganga tino fo I ma ano I. yes Olo fa sino fo I ma natu ma fifilingo le loto. ya ava ila ko mem fa mai ole upole ku ole pelu e ma ayonga ku e ke la ko va pe ela unga mai ha ele ve la ele ko ke pole e mo u mai ha ele la ku ye la fa mai alwa ku ke le ve a fo e mo ke le ve ave mai la upole ku fa mai e vai fa mai e va yo ko fa mai e vai ai de angole loko fa mai o le me ka o le bone marrow o le melo lo ngai ku kongo le pongai o le vai ino le loto o le tangata ka o kia le me fa le upole ku for my all for my God's word it's true as well for my piercing into the dividing of the soul and the spirit
Ai le ngaka nga fa mai e o le bone marrows. Wa mai the discerning of the thoughts and the intention of the hearts. O ye le upo le akua. Wa yo le makau ki o le me fai le upo le akua. But o le sad o le mele o fa koe ako ki akong. Aunga ko ke le fai kau kusi pa ia e ka kaunga set aside so kai me ke fia i le akua. A fai o se kamaloa o lau makafa yo ya le fai i lo ko lua ngofo lunga fai kakalo. O le vavea ngofo lunga fai kakalo. O le po ngofo lunga fai kakalo. My commitment every night I kneel before the Lord. I mention all of my children's names before God and I ask the Lord to cover them with the blood. I mention all of my grandchildren's name before God. Morning and evening, morning and evening. Why don't you make that a commitment to the Lord and say, Lord, I need the revelations. O la ule kakalo ya kua, I need the revelation. Umanga whakakalo e lo whanga mo lo ko lua, kakalo ya o ko uma. Cover them with the blood of Jesus. I need the revelation. Amole mole le kua, I need the revelation. Ai fa yo ko kakalo nga, ele fa penga se fei au fe kakalo fa penga. You pray for yourself. You need revelation direct lo ainga. Mga umian revelation na le kua vaku ya o polan me kong fai lo ainga, polan me kong develop lo ainga, polan me kong kai lo ainga. Le se me fa penga, fa le a mo kai o fa finge kai ko le skin ki le kai ko le kamalo o kai so no ya mo kai o ka ko ma ko fa le ka ko pa ia. Olha, tá com o sapagi, o sapagi, que o mais vai, ale o. E kai so no oi se kanga kala ngai le se me mau oi. Ai mau le upone aku, e le ka ia o se kanga ka. Fiu kanga kai lole oi, ki ka ia oi le aku. Ale me muli ang wika la o kamane, ma ki peles kenge de pole. O le fai mai o kala la o kamare ke. Churches, you should just, you know that your money comes from Ebola. Because on lack of thinking, that's what they feed themselves with. Wealth, money, and fame. I feed myself with the word of God. So a conflict I may. For me, I'm all for business. If I can have time, I will do my business. But in the meantime, I've got the church to look after. What for commitment? But I'm asking and I'm praying that they will do their own job by soaking themselves and eating from the word of God. That's their job. Umalolo kai mi po ai kanga ko ko nga lu nga le tu o la u makwa ikumu ye le upo le ko. Yo, ai afa pele ai se me fa pe o ko wi sa ung yo ko inga. Ile ma finga e lu fa pe nga ko inga. E manga o mia le makwa ikumu le upo le ko nga ya ru wa makua. Ale lo la ko inga. Si fai marca fa susu nga le fa mo mo. Se sono malo kai super. E che vai fare io si e calesi e come ko ingo ka mai me ai kalearu. Mai me ai kalearu. Hala no e sei. O fio e cafe ko super se o super fai au. Ki nga vai me fai au le susu lo nepi ala he ngo fai le su yelo nepi. O me nga le o fie sa su yelo nepi. Me nga le kupu ko inga fo ye le o fa pe. Se vanga ngale me wa kon o le ku ki alu ai. Praise God. But le mele ngai fa ali o le e alu e fa ali e ke va disi loku. E ka uma ye o la fia so se me so lo su pe. Yo. Amen. Ai makunga le upole ku. E le ka fa nga me ke o ke no le ya me fai wala au mai le ku na direction ya ke o. Amen.
ya malolosi la ia fai kau kusipa ia malolosi la ia ko anga ngau loko kusipa ia o ko ia ka ele lo ole avang e kofi no e ke kai ole avang ole wa vakia ke mauri malua yo dava ngole vakia ke oe mako mauri malua le mele awala mange ye si kan kai pio e sau wa ko fia ole ko e fu makia i fa fasi fa ele ki on família ko I hate Esau vai lá oi a família ko wa hate ya ki oe mai mar kai mi ola awala ke le fa pe ko ke commission sa mai mar kai mi ke ola wo e ki ya ile me a mai ele ko ya ki oe sau mo manguia eu falo vai tinha mas ia o momo o le lava va o que le commitment com o louco eu vou com o ia o que ele fia moia o ia full time job o que ele se me o que me se que commit o le mo le mau le ko mo le mau enge mo le mau fa malu mo le mau ka ngi ngalu e le ia se so sa o misi a lua full time job ele lo penga isa so sa o misi que le no pengo isa so cha onga sa que le alwe faila onga sa ora onga sa muli ang ufe onga sa ora onga sa kan kamaku loko fa malu e o mai kan kamaku ora kule faila onga sa e le misi sa so sa the whole 5 years onga lu ya fa malu ai lu nga full time o onga le Bible college ke fa ngaluanga le po ako ke onga le ako au ke mo in between a fa mai la o ke le o ko me ko lo ko ka le mo so ke o ke o foi aqui o e lu nga full time jobs e o le tinga ka si full time la o ki nga full time job ka si e o le sina mele o ke fa po mo le sina la o ki so le fa mai la o ki e kere o ki kele ngi mea kere o ki kele nga luanga la fai ai ki o ki lungo fongo fole sene amen man lo sida e fe nga luanga leli eu ko fa man lo si ki akon ko fa man lo si dia fai nga luanga leli au ko fa vai ele kai ila se si mea mai mea na iki a fa vai me fo lo ko lu fa si au ke fa vai ele alu le langi si kanga ka fa vai ku lunga fa malo si alo fa me la amen ai o le lo fa o le me ka o le work ethics me ka o le work ethics work yo ko ke longa ko kala ku pa ye fa me kan ka pa ye fa me ui fo le onga le o war kala ngar ku se fa ko mo kan pa ye fa me le onga le ku fa fu ye nga ma di le ko ngol fal e ke va ye o kan ka pa ye o kale mau excuse ki ngal va ki ngal ku ki ngal kalinga al kan ka fa malo si pe ki nga pe ya malua o le ale me le longonga halu wifi amen wa ke vai ke o ele mo o ingi le ku le kanga ka yeso ngolo ko fa penga me fa merkala le ku ya kale po mai a o la o no kale po e selo na lotto ese ale loko amale ala nga ese loko kale po mo kan kala fa le nga le ku mo loko me fa le nga ero a fa ko mai ese ale loko amale ya vieri fa malosi ko fa malosi nga luanga ai foi kala ngo nga ki akongo le fa vai fa se fa malosi se u ko fa vai se de se me mo le me le fa vai fa malosi u fa vai de se me mo le me fa vai ye se le sau fa se fa malosi ma ye o ke ku nunga fa malosi ya le fa me le vala au ka ko le
ia le o ngel kai mi malulu kau kafe ale su pe le ma se o he o sa lo ka fulu ia siri alo woki fal sanga lo woki fal siri alo woki ia fo kele ma ko we pa pe nga fka ngi si ko ya we ya me lo woki fal ia nga ngo fo wa fka ngi ya we le se ya de fal ale le lo sa fa ma lo si mai ava pe fo sa we mai le fo i ma ko ke fo nge vile ambulance ya eno pe ke un fal ke we ma ko ngi ale se vile ambulance a ma ko le ko ke dei e va le me ngai ma lo sa il fal sa amen amanu yeta to le to le Father, we thank you. We want to give you back all the glory and honor for my losi for manuia lo fa na o nefia after yanga pa yelo so son mai. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Lord Jesus. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.